Ovo će biti jedan od onih čudnih vlogova, jer će biti ovo 2, možda čak i 3 dana skupljeno u jedan video. Danas idem u Zagreb, sutra imam maturu i preksutra. I nemam gdje to sve montirati, tako da će to sve biti u jednom vlogu. Biće čudno, ali probat ću vam to sve lijepo demonstrirati. Stvari su sa mnom, Glidecam je tu, oprema za snimanje. Snimam u Zagrebu jedan mali filmić. 3 dana sam u Zagrebu i mature pišem. Ovaj tu nema pojma. On je budala. Šalim se, to je tako kako. Vlak mi kreće za 12 minuta, do stanice imam 2 i još 2 da kupim kartu i onda imam slobodno nekih 8 minuta. I tu igraju djeca nogomet, a Isuse, ja moram ići, jebem ti. Napisana matura iz engleskog gotovo. Idem u grad, trebam donijeti mobitel na servis. Oprema za snimanje je tu, snimao sam nešto u Zagrebu s klubom i sad to sve treba vratiti u Pitomaču. Znači ono žuto, tamo je City centar, sestre su otišle tamo po nešto, kupiti japanke i nešto. Tata i ja idemo u Decathlon, a vidjet nešto, ima kakvih sportskih obuće i taks, nešto.
A kampiš? Doma se pripremat. Ja pa čekam s letvom. Kondicijski. Malo čekam s Ja sam kardio I evo pozdrav, to je to. Zadnji put vidite ovog čovjeka. Evo ljudi, dobrodošli u Luka 553 vlog. Danas te sa... Danas ja preuzimam vlog na Luka 553 channel. Sa Mateom Horvat. Instagram Mateo Horvat 10. Ne, Mateo.Horvat. Ne, Mateo Horvat 10. Ne. Ne, bitno. Danas smo ovdje da bi recenzirali, ja ću napraviti recenziju ovog tu kapodastera, je pokušaj, je neuspjeli otvarač pive. Evo kao što vidite, to vam je kapodaster. Kapodaster vam se stavlja na gitaru, za one koji ne znaju, znači stavite ovako na polje da prekrije žice, znači ovaj tu dio tak gumeni, nije metalni, da ne bi oštetio vrat gitare. Znači taj gumeni dio prekriva žice i znači tako povećavate tonalitet. Ne znam od kojeg čovjeka, kućni dobavljač, proizvođač, a možda da je srebrni bi bio dobar, ali... Pofarbimo ga lagano, Mateo. Ne, bijeli. Ja ti ga pofarbim. Vidimo se, nova recenzija će pasti dok Luka nabave nove proizvode. Nadamo se da će biti veći kvalitet. Hvala lijepa, doviđenja. 7 minuta.